Tore handi wea. Uri handa ni tore handi wea. Muthuri zinja cikarano. Rero muna lagia Jekali. Yes. Toro ni ari turori twake. Wetagwo Jekali tuas. Oh, matuko mathiaga. Wiro cio kimurema. Akire mutengania ke. Na mahinda na mitoka ya kiriu. Ndo ina turori twetwo mbono. Bonori. Ni ugutengerio ni ici iroka riu cia kisasa. Mbono ni undu andu aria matakoi ri. Ni karori keho kararagia andu kinungi kahingite ikondo. Kana kabisi. Kema urumana tapika hu. Na kembi ni kani. Na maitho magithiururi. Riu ni ari tu technology on agifira visit out tugituika even running them is quite a cost no na kuri ro uguo ri ndaikarite uru Jekali riu yes ndu ciana ciake nacio ri most of them are actually living and working abroad meja wa bururi and they are not doing casual or manual labor they are expatriates yes kama mara ngia gwatana cia uru mwake mabũrũri and some are actually trained engineers and head engineers. Yes. Leo mwe kwa uru mwake mabũrũri and he moves around a lot. Yes. Ere muru we karano toru karo ne sanem. Yes. Ni aicera ke go guna niwe gutire muci utara mwana omwe we fata muno na kungetia aciari muno. Yes. Agitete matikona fata no matiuna murigo ucio. Yes. Iyo muci ni uri mundu to ucio. He mundu omwe tu ona kungigio ndu no aba we gata kwirwo no aba kwirwo to ni kumenyagwo it there will be no convincing nema. Yes. Ona chanimero ga kuo na ni amenyekaga erwo ri ciana ciao ici ingi no iremenya and he or she will whip them to order. Yes. Ni wakire mundu ri ukara no ukora ku uru wake mabũrũri arakira tondu ni akwetwo kigena issues cia communication na ciari ri and you know we are living in the technological advancement ages arakira tondu Jekali na mutumia wake maikara hari ugo Delphi ona Delphi ino ya haha thika estate ho ya goro muno tagwatia githingiri. It's called Githingiri. The one just at Delphi there. Thutha. There's one. There's thicker greens on the other side. Yes. You where the old nigga farakau. Torathi in the Angaradi. Not with muno. Just at the estate. When they are like the Okia mokire gwaka. Yes. Oko ni mugunda witagwo Ben Door wa Kirubi. We opposite. Oh, yes. He has a farmhouse there. Mure warakiuga atiriri ni akumekira kindu gitagwo wifi nigetha riria meku what do you call this meku video call ri makiaragia akimonaga itekurenga tondu onete mena issue ya data yakimekiire wireless na ni wega na nemekira speed nini doing wifi ri no rema tranyita ri ni uri oguraga bundles na thimu riu akoni tarekirirwo bundle nyumba uri he mwisho wa mweri. Yes. Na nikire speed urakiria ciari yake 10 mbps. Eyo ni speed njega. Eyo ni speed ndugutinda gateithia mbici athiururuke ono kiona muku wa internet ni ri. Yes. Ndikurengarenga ndwe niwona riu waigua kanyamo YouTube o haria karanjirio konaje guthiururuka na kauru kau gatikenagia mundu kega. You know, people are naturally impatient. O haha yekanwo ukona guoko kwa hangi no hangi wona kai komi
Riwa akibeke ile wifi njega we. Irathonga thonga. No le Jekali ri. Ni akoretwo kinotice ka undu weird. Tondu he muru maikara nake. No there is always a son who remains at home. Yes. Now he has one. Yes. Ni akoretwo kiuna au majage Jekali. Hau rugirinde rwake tondu akiruthingo rwa mahigari. Ndaga anakena airitu kuma kindu 30 20 that 25 Kaimena association yao. Akirigwa tiriri. Mwanake wake na ti mundu waratari. Why the sudden boom of social connections? Leo alisa chiri. Arazongire kumenya mwanake wake ari. Yes, o munini utigetwo muciiri. Kihingara giki giake. Yes. Nigitwirete kamenya horo wigie wifi na ate Mbps. Na nigikomborithagia mumu. Oka makayo password makarihio mundu kibao muthenya. Na Jekali Tonderere njiri. No makametia ni na ruthi. Na ruthi ngo nigetha makuhiririe haria save kiri mucii. Ruthi ngo mwana wa dining ri. Hau ni hanyitagira we. Wega. Riu maratinda hau TikTok. Jekali ri. Yarakimenyire uhoro ucio. Atuiria. Aramenya ni mundu ohingurite he has become a wifi merchant. That is black market. Nirakoire mundu. Karano. Oi. Nithogwa na ndau yangwite na yenya. Ondo mundu gwo gukuri. Ni aretu era ngengi. Ni aretu era ngeni itonyamaja. Na nyamweno wekirire kundu guku. Giake no tumane konywo. The what is happening? You defeat. Cha. Ma uyu mundu wanyoku wali. Ale nginya mekora irali na mahuti ya haitonja. Ando marakiria macoya ri. Akira mutheti macoya. Iyo itagwo jamba. Inayoka yohetwo na macoya. Ni macoya mararia. Acio ni andu abiu. Ndirama kora nginya utuku. Ngero ati ni security imwana. Ndiracoka kumenya moka kugucia mutandao uyu urekirie guku. Matigehetwo ni mundu wa nyukwa. Mundu wa nyukwa ri. Ni atuikite ni mwendia wa mutambo riku. Aramenderia nyamu ya thimu. Ni mwicio ni mundu wa mendia. Mundu wa mendia. Ndiona uko mageja kia thimu ha rugirine. Uri TikTok challenge. Na ile tugo kono ko ruta iro mo thimu-ini. No ndocho ndiko mendo ko ruta nyamuriku. Nyamu ino ni konywo. Muthani ugana tiego o cenjie password. Ni cike koragwo nake. Nie ndaririkana. Mboro wajido wodidi we muciiri. Yes. No amanaga mutambo. Yes. Uguo na password na ndu ciothe niwe wina cio. Nyamuru mana that sano tiga o muciiri. Ako o nginya mpesa pin. Ya ciari. Toro ni atuma gwakarute mbi. Ila no we na ba iria open. Ni amenya gwatu mukindu mucii. Ena 10% yake. He has a commission. Ayo ni amera so atiri. Eso agora smartphone uguo. Thimu akamechokia brightness hivi. Akamwona kumesejia girofu ni matano. Jekali na wiye mutambo konywo wothe. Othie biyo. Jeherio onando batuko kwani ndrama na yane kora. Ndaiwa mara umonginya nguthuru. Nguthuru neko. Nguthuru na ukamasi. Kora umonginya nguthuru na ngararia. Na gitao matenjwa. Mayoka guku. Ndira kwina mutambo wa tuhu. Ukina mutambo wa bure. Kana menya ulio we kuondo kaumage hambori. Unyihanyihio ringi.
Jekali re. You go new age problems. Oh yes. You know, you cannot teach an old dog new tricks. Ya era